KKG le Rarang Anikap Rarang le Atlombik Pathum Anthi February ni thongni kulni kale in thlang le kam kanko in chak le asimi handawati pong a SAC Rarang zakhat le CDF KKG Battalion 4 Anikap Rarang ni CDF KKG hmat mi bom voini anipa similam pakhat chung fai anidaw Rarang le in Atlombik Pathum Anthi Alia mi zong pathum leng an si CDF KKG le in pakhat fak tuklo in alia SAC moto panga chu mando khopong a an mipi zuat mi stil an tha an ei na ti in kan thai ral ituk lang mangkho asi cha a February ni khat in hlei ni pi thang su ni tiang kale kan ko karlak kal loading in CDF KKG ni mipi sin thong an than Dipeji mipi nani bel khengtum in du lo nak an lang ter February ni khat thong ni kulet ni sakang ram than Dipeji khwa mipi nani zan a bel khengtum in ra thang uk nak an du lo nak an lang ter bel khengtum thong thang than se kan do than nak a nan thi dai hla se ti in nin le lom ni zan similam pariat a khwa mi nani bel khengtum pa in an aw Pale township pong i khwa pani chu ra rang ni an do piak na aliam chia mi January ni som thum le ni khat pale khopong i moitung le pan yua na a ra rang pol zakhat fai an lak lut ma zan lila a chun injali leng an do piak na injani le som ruk nga a mi moitung khwa a injani le kul an do piak na bantuk im injariat deng asimi pan yua khwa zong a injani leng an do piak phone na January ni som thum le ni khat zan lei a ro lo pi in ra rang run an vun phan nu bil mai phong deng laklo in an chun in an do chol na chu nu a pan yo khwa a an lan i khwa mi in chu an do thwa ma chol ve phungki siang in a kanidor dau nak zong lo bu in ti in an do chol chu kan du baklau ti in khwa mi ni an chim ra thang an lu ni a mi pi chu kan zam man na in satil na chu in he an kang ti di ti in an chin chep